A proteklog vikenda u Salzburgu je održana druga konferencija Saveza Srba Austrije. Prisustvovali su delegati iz svih pokrajina, govorilo se o organizovanju Srba, integracionim procesima i saradnji sa maticom. Nakon prvog kongresa koji je održan u Beču 16. novembra, čekali smo malo da se to drugi put desi u Salzburgu i mogu reći da smo vrlo zadovoljni rezultatima koji su tada prikazani. Uz pomoć predstavnika Radničke komore, odnosno predsjedništva Radničke komore u Salzburgu, gospođe Đuvite Šanović-Bećirić, uspeli smo da dobijemo jedno od najboljih objekata koje on ima na raspolaganju i ugostimo sve članove tog kongresa. Ono što je moglo da se čuje jeste nada da su stvari koje su iznesene na prvom kongresu i rešive. Bilo je mnogo više diskusije ovoga puta na osnovu svih tema koje su na prvom kongresu bile. Bilo je govornika iz svih pokrajina Austrije. Gospodin dr. Ljubo Brajković je došao iz Beča i govorio o bitnosti institucija u austrijskom sistemu koji bi možda pomogli na tom putu koji mi želimo da ostvarimo. Gospodin Goran Živanović iz Celamsea govorio je o potrebnosti jednog privrednog foruma. Gospodin Nenad Šurević, potpredsjednik Saveza, govorio o iskustvu koje je potrebno uneti i svim stvarima koje su nam falile do sada, da bismo taj novi put mogli da napravimo. Gospođa Slađana Jeremić, učiteljica nastavnica, naravno o potrebi izučavanja maternjeg jezika, a ovoga puta smo imali i predstavnika crkve. Iz crkvenog odbora crkve Salzburg, gospodin Veljko Kirezović je uz blagoslov paroha govorio o povezanosti duhovnog i građanskog života, kako bi po njemu trebalo da vlada svuda. A imali smo i gosta iz Makedonije, odnosno čoveka koji je rođen u Austriji, a sada je vrlo aktivan u borbi za prava Srba u Makedoniji, to je bio gospodin Toni Stojković. Ono što nas posebno raduje jeste da smo nakon 3 sata diskusije izašli zaista sa dobrim zaključcima koje ćemo naravno svima proslediti, a već možemo da zakažemo i treći kongres Saveza Srba koji će se održati 16. marta u Innsbrucku u organizaciji pokrajina Vorarlberg i Tirol.